Nilip Democratic Forum asong tumpen me kangni. Tim kar bianglo tumpen MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek piasa ke dengpon. Tata IPL 2024 asengka na farman ke pangching pon. Nilip Democratic Forum asong tumpen me kangni. Theripuni phaing kore hiniani joki hola sanglang ke hat picnic spot along Nilip Democratic Forum asong tum chethanchi mama me kangni pon padu. Bangswami NDA bami pho bilison terang penseme charipon. Sonse me along ke damtang NDA pen karjabdun MSc candidate Avinash Ronghang la pen NDA balong chunbang benting terang la pen Robertson terang atum chetong dun. Me along NDA basong aphan ninga chethemate ke kroyara atum chetong dun si nonang kili GMP kili gahut komada song aphan si wood pinangjima alam hei hoya puthak stame chethanchi mum pon padu. Komada song se nile baphan ke claim PG mala pen NDA pen kenang jia son ke papling pithek jima hala so song aphan si non kinang kili ji MP kili gahut wood pidun lo nang la pen NDA bas song pen lo tok jir sinon MP karjab dun jia bang thwa to aphan che tong dam si lo pajir dun po pusi Avinash Ronghang pen ning jipon la so teng komad MP karjab dun jia bang pusi ke deng pon la pen ka chak pen claim jipo abang ma hala so song aphan si NDA bas song atum pen ke wood pidun po pusi me along lam thitami chiparai pon si me sen pen me pachun pon chuki hola pen amir son terang nang ki ya Birta Malau News. Candidate kecongwai kan itu mereka patudunang formasi ajaran kunon itu Nilip Democratic Forum po isi politika parti dangi lepa pancot nilip pandat pan amhang pathek dalam mesti hala suahut itu makanya Avinash Ronghang si candidate cuan lo dan klaim pilo unane dan tidak lo ta itu misi ko pai seperti masih render lo kita itu kerem lo kle di icuru nih lepas santai nih lepas kandidat itu nilip apa sih klaim jadi nong kalau tidak aku itu pintu nalang formasi nilip Democratic Forum nilip lombang itu produk lo sinon ke bangji MP election ya nekan surihira inkorapi MP election hosta mili tum cerapi nokoi masih sore cerap don jia bang kini tumlah candidate tempat isi kacuningri lapan politika parti tin phanta kacuningri dunji ko bang ke lahen lo ja nilip lo akisung hai duk biglang dolong kabe lapen towar kabe lapen kape kisung biglang lapen rusoi jangatum la ke charlie ke duulo dubang dolo komani yang ini nak pas dong dolo komani yang kom nak pas dong dolo sita sakuri nanti cukamar bang itu ke long tu na bang awar saya jumpikan lah aso sa forget sakuri ke long ini pandai tumsum pikan nasi lahai hui long nang kacedan pidun lapen lahai nang kamathat pithe lapen nili bapanta napa situ ipon thek akan diri dapat sini kum chongwai dunji lapen pidunji pusi kini bang cekani cemukon lo lapen hala so party apa sini tumi support ko bang ini tumi puji gali lapen mo candidate depan itu kecunuri ateng penala itu la hai memorandum isi tok jiro pen la ipi ateng pen na cekro jona bang ko sini tumi cerap ko lan hello pin itu kecikani cemukon lamtai kardok Tim kar bianglo tumpen MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek piasa ke dengpon. Det pialong non kachari bom BJP aracharya song tum non ke bang Lok Sabha MP kiliga hot kache pahai pon AG aphan ma thapon si BJP pen kache toidun MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek piasa ke dengpon padu. Sonse tawar pisoding tim kar bianglo tumpen vote kerek pipom boma por hot Pholoni constituency arara tumta Pholoni hithialong inghong dun si Amar Singh Tisophan kang thum karnia jai me dengpon. Lasolong Pholoni constituency arara tumta non ke bang MP kiliga hot ke BJP aracharya song aphan ong tung buat bidun pen pahai dun bek po pusi perang kia thengno ning jepon Pholoni pen probin taronang ke pal ya Birta Malau News. Tata IPL 2024 asengka na farman ke pangcheng pon. Pirthe danglong cricket ligang bong pen kithe nai mate nong nam ka che thangklong Tata IPL 2024 asengka na farman therini phaing kore hiniarni pangcheng pon tanglu. Bangsolong kadu kabe team capdo sonse kangpu pon mate kecheng si ke pathu pon along CSK la pen RCB ang bong Chennai MA Chidambaram Stadium along si pathu pon. RCB atum tos high pen kecheng si bet theng pon si
20 over along bang drop out pen 173 runs theng pon si CSK atum aphan 174 runs target pipon son si CSK atum puthot bet theng pon si 18.4 over ang bong bang play out pen 176 run theng pon si chepahay pon la solong ball kebar ki mesen pen wicket play ki energy of CSK team along Mustafizur Rahman aphan player of the match anong e pajir pon news desk report Malong News.